ลำกระโตกันตุเตติงติงนับกุนทักกันจีไปตัวอีโปรแกรมดิ้งว่าเฮเลอีลำก็ copy สุงะสเตทดังอากิปนะอมเตะห้องไปโฮมตาวะฮิมันนี่นะเฮตัวกิไซบางจีบางปันล้างนะอมเฮียมจีเตะอยู่ถอยฮิมันนี่นะตัวนี้เฮียตะเกียงผู้ด็อกเตอร์บุมจินเปาตนสิงเอามาอิทิเจ็ดซาบังนะอี chief medical officer เฮียอามาโตโฮลิมนะสาวลุยนะเฮียตัวกิไซนี่ตัวนี้นะห้องน้อยตั้งนั้นเปียกที่จะกินนะลำกระโตกินนะตัวกิปะทุกคนเกณฑ์ว่าเปล่าอามาสับเปนี่นะเฮ้ยายมีสเตทดังapaนะอีดิสทริกซุงมีเตห้องไปโฮมตาวะหินะมออีอามาอุติอาดีอีดิสทริกซุงอะยายควอรันตินเซ็นเตอร์ค่ะกิดไอโซนาดีอาเดียมกิดได้โซเดกีซับจุเฮียตัวน่ะบังคับดีซีโตSDO ติงโตว่าจะน่ะ relevant department head ติงน่ะจะน่ะ disaster management committee จุดจันทร์ปูดิสทริกจีนักตัวว่าค่ะ SDO ติงเลี้ยงอามาเบียลเจตาquarantine center ดิเตียน propose ว่า strength โต capacity โตมั้งว่าจะน่ะ DC หน่วยตัวนักกิรันซา institutional quarantine center ค่ะนี่ด้านนักกิปมาว่าที่เกลจู circuit house บิจังอ่ะมีซ้อมถุมเละงาปันซ้อมหลีเละงาตันเวลอมเทเดฮิซาไปกินเอเดวเลซ้อมหลีเละงาตันคนละกวนเทมั้งเพราะเจ้าเฮียยูทโฮสเทลยังตั้งนำกาเป็นนะคะมีซ้อมกุกเวลตัดเทเดฮิซาไปเฮียฟูดิฟังสินี่เจนะว่าที่เกลค่ะ institutional ด้านกับผมว่าไว้บ้านเตียงเขาจูcommunity quarantine center ด้านนักกิโกยเฮียพัฒนาไว้เตจู community น่ะมาวันดิ่งat the rate of rupees 200 per person per day ไว้ค่ะอันนี้ได้ตักเกลว่าตัวละจีนหานะดิ่งก้อยดิ่งเต็งของเลยเตล่ามั้งดิ่งนี่เลย family เต็นค่ะอามาclient เตอามา near and dear ones เตค่ะ bedding lodging everything ฮันนนัตันพาค่ะ supply ดูมั้งไว้ด้าน community น่ะ running village authority เฮีย CSO เฮียไว้ค่ะอามาในด้านนี้ไม่ดีหน่อยเต้นก็การันเดียจีด้านนู้นมั้งไม่อาชีพตัว community quarantine center อีจิโม่เฮ้ยที่ค่ะบางอามาว่าดิฟันตัวมาสุขารินไปเคียเฮียตัวมาไปโรดิ่งินตัวมีจันนี่สุขารินไปดิ่งินมั้งไว้เป็นค่ะอารันเตนะ village authority อารันนู่นเลยไว้200 per person นักกิจกรรมดีหน่อยค่ะ SDO เทคยังดีสินไปดิ่งินไว้ค่ะSDO เทนค่ะ village authority เทคละกันหอมนอนอยู่มั้งไว้ด้านclient ดุงซุยลงไปด้านนี้จ้ะclient เขาจะอุดด้านนั้นมุขันสักเกี่ยมสักเทโดอมเตะค่ะ specific district recognize กี่บอลเตะค่ะนิดเต็งอัปเดตทันบอลงไงดิ่งินมั้งไว้เตะดุงซุยอาจจะค่ะ discharge บางดมดีเขาจะด้านเดียวค่ะไปเตะค่ะไม่น่าเจอมั้งผมคิดเบลับเตะไม่เบลับเจอจะด้านไปไงดีไอ้เรื่องตัว quarantine center บางสายที่ยันเตะแล้วก็คุยดูเลยนะอากิจังตาเลยตัว community quarantine center ค่ะตัวน่ะเฮียสัตบาบามันดบกิจไว้ลำกระเช้าตาไว้เป็นนักกีฬาจัดเดียวไว้เป็นน้ำมันเนี่ยน่าหยินจินไว้จะดังเตะขัดจูกิสปันเงี้ยนี่ตัวบาง administrator บางใน community quarantine center ดีไว้เลยค่ะตัวค่ะจานตั้งนักกีฬาจูปนิน13ตัวนี้ตั้งนักค่ะตัวนี้ตัวมั้งตัวนี้ตั้งนักค่ะฟังก์ชันเดียร์ค่ะฮิซับจุหิตามั้งelectric department เตน่าบอลลุน water supply PACD ป้าเล่หน่วยเซมเตน่าบอลตุนสมุนว่าจะค่ะ department เตะเฟลที่มา arrangement เสียงได้บางเตะค่ะ PWD เตนหน่วยป้าหน่วยเตน่าบอลนอนนั่นมั้งว่าจะค่ะปนับปังเสียทีตัว community quarantine center ค่ะต่างปีmedical facility อมโลตัวนักเรียนบางบอลตัวมึงไงหินะโมบางที่บางนะเฮ้ยตัวกิเสียปันนาลาวไว้จะ doctor nurse ที่ห้องว่าโนเบดินนะดิวcommunity quarantine center ค่ะของตั้มมาดิ่งเวงเอางมเพียลมั้งไอ้นะค่ะ staffing ค่ะกี่เทโลดิ่งินฮิเลนค่ะ recognize community quarantine center เตะไอ้เละmobile medical team อินค่ะนี่ค่ะแต่นี่เว็บจิตโดยไอ้เกลthrough telephone contact เฮียมาบอลเฮียบางอย่างขัดจู mechanism ไงดิ่งิน health need บางอย่างมาใน control room number นี้กี่ปีดิ่งินว่า control roomมัน reportดิวมั้งว่า control room เต็นค่ะ relevant
PAC here ai kele CAC here town area la wa ya kha responsible health staff ki ko in mobile team mo waten visit ko za dingin symptomatic patient bangyam client om le wate kha evacuate dingin isolation wara ko imai ding isolation center chi dana cha mechanism ngom di dana chu zanta ka text message viral ma khatama yai quarantine center a omlai apan suma tan hia chi u to kisai mo yai to kisai banga suma kitat khia thi mai diam wai kha ko le na thei kha longa noi staff te bang le kha kadong be ka mo le ma le thei kha lon chin kha prang cha ki cham nu na mai mai diam ka chi le ki cham nu na mai tar le is very serious wai ja kha SP additional SP te kyang report pa na wai chi bang group te kha kan hian lan kha cyber crime hi hin ko cha evidence ma ana suman la tak ta le chu then it has to be exposed very much more disciplinary action kha na thei pen lang ai di they are playing with the human life ya why should they say like that why the ho chi bang put hoi roi le oi ai le I am adikai le mo akito api bang disciplinary action om nge di chi ka dei dan he ko stop the responsible le ya disciplinary action will be taken some hi le ngu chi bang chu phok to mai le phok to te na liau du ai kele disciplinary action la nge du district authority in jin zan tan kha additional SP kyang ka report pa amane to kha wai admin te kha ka call che mo tu tan tu report ong pai nai ki tuna hei pen thu tuam in koi thali ya sum se lo a state dang apan hong ki pana in sunga si na jiak bang hi kile thil tuam boy na jiaka ina ka ken kol mai di chiang ngien khong om thei de diam wai kha self isolation guideline omin chin helo wa kha zan le kha district administration to disaster management committee na aki gen khoma government guideline kha tuam tamin chin tu ne gen kha jingcha ja thelo kuchidana kha guideline kha payang pain chin ai le to to ki sa kha self isolation guideline chom ngein he leng wa kha meeting kyang out teng kyang mok pe khelo di aja kha community acceptance online abik taka kha test negative that is also PCR negative te nangon wa te nangon a negative hi chi theisa ngoi leng kha community na reject lai simi jang mo wa ki test do pi kha wa ka hi ding chen kha out mana in out mana on ngen bangom thei community acceptance soyan piang na kule mo village authority ya kele CS o ya mina yes aking now kha pompi ai chi kele chu will not be able to keep kha chu chanpur model khat bol kha non ngai aja kha chu chanpur contact kha to among di village authority MCS so they are very strong, they are very active. Without their knowledge we cannot just keep also mo wa kha district administration ina zan ka gen form wa form le hoi ta komin wa te khoi ta sign dingu wa kha district administration for that matter mo wa ten approve hoi ta boarding in le vet kya dingu or feasible aina achi wa ile wa chaw ki koi ti ding anget ja ka ki tu pe lo hi mem di self isolation so it is very strict community will reject straight away no tu ni ta na state dang apani na ai mi bangza bang hong tung zo ta lewai cha bangza khong expect lai di ya le to kha cho ki pan in chin te na ki pan ong ki pan pol te khang tung pan taun no ko chlo 12 13 na kha major part kha bang kha jirba mang tung dingun jirba ma kha roang tung te zare som sang le jani te kha screening on boarding hoi ki chang kha segregation boarding district wise an hendingun ma chu chanpur bangza Canadian zanamong kipeda na chu aite la kha mi ya ha tampe chenai panam ki pandit kha district dang te chu somni le li chi khong atam top kha zala som ko le khat tameng long ya ko chulo chandel khong chang kyom na kha tom ma tangun chi mai ni om khain chu chanpur ai le jathum le som di le sagi kinai wa la kha adang te chu le lis kha DC te na website nem chin password tom ne mo wa kha DC te kyang ro dingin wa kha zero ba ma pana contact number to ta screen ngon pyak tu le wa chana aki thei dia a channel dan mo a pyak aki thei na dan hu chi ro cho complete list kha ko kyam ki pe khalon chin standard management kha tu district administration state government administration chin quarantine center yam community quarantine center ong tun chang kha a health management te loi kha tu ko mo pong na liao a hi mo transportation chi khong chu administration a hi na
tu na hiai to kisaya denanon gen ni khata zani na chia mo mi khata actually hiai ni khata zani pen kha kidai abang teng cover saki hi ale hiai kha an nek li hi mai ha an nek na kyang in the lo din an nek na dinga chu kimin deu chu hi mo an nek na kyang ni the lo din in kha poimo ning ningu mo toothbrush jam na colgate chining hiam mai te hong ina panong ki pok te keule wai te khong kha ong hi ding ni le wai ting ting azat be kule chu ki ching ngei lo di zani chu wai ja ka lo thei lo te kha management hoi tak ka siama ana manage ule mo village authority ten kha hi the amam do ma chi hin kha to I government Manipur to honorable minister puang khan dian te na cabinet ta kha approve hin chi wai da na kha ong pai de gin ta wai wai dan a hi te hinari na to quarantine center to community quarantine center ti kha banga bed khong lupna ti kha banga amau arum tuam ai kele hi cha ki banga guidelines zui zo tak na hi cha pan la thei di diam community quarantine center mo wai te kha standard protocol ki pia in amau physical distancing kha at least 1 meter kha bed a koi dingu lupna a koi diu mo wai cha meeting teng kha lupna cha inda na lupna ki pe zobe kholo diu injin amau ki management danu chu lupna ki piak zo la well and good mo ki piak zo ko chu family ten kha ma on bedding kha ang tun ma ngeiwa anarin sakwa pha sa ko ya mo tuang lai ma anal du khom di ven wai zo na kha ki manage mai ngai de cha medical staff te na nazat diu he ppe chi khong banga chi ale tu tani na ppe chu rational use akizat namun ding bi kama mo hospital patient care area khong akizang dewa wana yai community quarantine center khong le adang dang achu ppe kha o cha ke ha zat la te lo din waste management lak velang ki boarding in o chlo kha chu to hospital akizang tang pi de hin institution quarantine center te ale kizang de mo pa te chu kiching didan dana need base an pia win jin kiching lo chom nai lo ppe chu mo ele kisam chui to an lo ti dan zo hi to denai gen lai gen zom lai le tom na pending na to zani ichi kha banga tom deu lo dia hei manage na di tak taka kiching lo dia hi changa waya va ti khongina ai kele veng sunga ypa yma te na ana sai diu hi tok le banga kiching thei di dan fanom lo dia wai chu chu so ka lampang ki thei lo in mo zani himain so ka na bi khia zo khama bi khia thei kha why ban tinga problem here ma ni to mai le waya local management tin kha sab to amia ke cso here atho thei family te here mo I tho khom seo zo ngai de chu ki something mo ko jero sol kari chi chu ko sol kal I'm also so ka nang le sol kal mo mi pi sol kal hin jin mi pi teng le sol kal he vekin ki ngai le ham ko jero tu awaya minister pa wa kya mai ke le milete wakem abu ke be kai khok sal na ma le sai diu tam lo ma ma ni ai ki ai lo in chin jo wa ja kan khu zo lo kha thei wei chum tam pan khom pek poi mo ya tom na pending na entity kyang an again ut om lai bang ai covid 19 to ki sai le to I quarantine center to ki sai ya again ut te thei sak de poi mo na sak tin gen thei diam tu ni tan pha kha mi pi corporation a hoya ki pa hoi pen ma longka to kina chibang gen thei no hunun piak jeng ki pa hoi ka sama ma tu na standard te kha ba na state ina Manipur state government in leng lema sangai pa changa om na state ten le lema sangai o cha kha train a hiam ai kele ba sai mong ki thon dingun o cha nik tengong tung di ta pa jan covid 19 ki chi I district ang tun di le chu I ga state ang tun di le chu tu tungang tung di idani ngai to phot dia ong tun kele ki pa hoi ma ayana waya I pata lo na ding I hope om lai su na ka thei chu green zone state te green zone apana ong payun ya state bang le kha green zone hin green zone to green zone ong pai de na hu chu rom lo ma serious din chu ke ging ta ke nai na e de thei lo kal thirom thei chu om tham mo orange zone apana ong pai bang dom thei ai na ka la kha ki ven hiam pilwan kan chom lo din abanga ko jan tu na
tu ni na yai screening segregation booth aki boarding a peace ground wa kha district administration ina zan thu pu na alawa wa kha peace ground na tungteng teng wa kha tun khom di mai sang le jani hina zathum za liang tung ta le loi na lut phat du mo peace ground wa zo na kha screening ki boarding in plus segregation ki boarding wa kha koi nang koi constituency apan chi hoi ta ki dong ding a constituency wise a kha community quarantine center te a en lut ge ding wa ki pass ge ding mo wa kha a ki screen zo chang wa segregation ki bol zo chang kha dispersal transport district administration ngai to dingin wa te kha community quarantine center wa kha ge diu chirana program ki bol hi ya ong pai the ya men dang mo wa na screening center ma side bang leng kha tu na pwd te na bol le lu a plastic ai chaki dingin wa kha direct ang pai te kha to confront ai chatu khoma ki mo khoi lo ding ma sapi na bang hitale le pon khode tu the ei tho chana kiven kanam lo chi thu mo waida na amun ba len bol sak de wa lighting system soon le zan 24/7 a soon in ta le zan nong tung ta le leng kha receive thei de kha staffing de ki bol de aya us da na khat pai dingin tu ta na mi som le le thuma ki test ta chu chan pura panina avikina negative ki pa hoi ma wa ki test de khan antibody test mai lo na PCR test ahia confirmatory test in confirmatory test ai le chu tu le tu chu velo dana pom ahia mo thil aberration chu ning kha 1% 2% chom thei tho he loi te kha chu an test negative te pe ma chu velo dan pom phot le chu ki lungwang de le kilomin wana home quarantine guideline kha strict taka kha home quarantine ichi chana youth beka ayana a rule is we tak tak si ke home quarantine ding ke chu government of India leng advocate in test PCR test negative te home quarantine a thode chu tuna quarantine center a myong paitale sample kela ding ki thondi to kha chu rims to janim le full gop sample standard gop test onon lo ita chu to le Sunday Monday ki thon lo Tuesday mo hoi ta tu ni na ki thon thei dem ki thei nai lo tu tan le why the sample standard go pin why sunga kha bangchi ding chi kha ngo min chin why ja kha why home quarantine om thei di te chu test negative te hoi pot in khan na mo ku chi lo untested te chu community quarantine center ong ki hum vek som in self isolation pen chu specific ground bangyam district administration approve ai le self isolation kha declaration hoi tak community te acceptance of ki bol chaw di den ken banga ku chi lo chu home quarantine ki mo phal lo ding hin aja kha eloi society ki mix up chi anga anneng na tuidon nai kele lup na gi ana khong ana ki mix up zelun chin ani ki mix up chi the chang kha wa client te bang ana mok po do kholak khon mok po chi khom cha kha wa ya home quarantine om sa kha community quarantine yam institutional quarantine yam thon je ngai ku chi da no min chin boy hoi chu boy ja ka home quarantine om di ten chu ai thei di kha physical distancing 1 meter anneng na tuidon na at any point of time TV na koi ahil lengkha inkwan member te to na tut khomul le meter khat ki hala tu te ding ma wa kha physical distancing maintain te ding wa maintain ke le cho fail hi sai ta wa ja gi na leng single room no chaw na gi adu 14 days ahia ko ji na family member te to lengkhau cha kha ki mix up phalo hin wai violator te hu chi banga violator te kha this disaster management act 2005 noi kha police te nong man the bam dan kha hu chi bang kho pa kha win jin home quarantine kha ngai ne pham mok se khang wai ja ngai ne di ro ma tom sa te le chi ka gen no ma hu chi lo chu yai rational use PPE hina dang te kha personal protective gear te loi kha a rational use omin ja jan na dimun omin wa ja na dimun lo kha community quarantine center tenga kha PP khong aking et mo la kha PP dai zo ni di lo PP kha chu khatbe use khatbe ja ta pal je la cha kha hek lo mama wa ja patient ke isolation ward khong ai ke le wai no nin ba som te loi mo wa te loi na azat de di hun chin grade 4 te kha mo ko chi lo chu PP ki dai zo ni di lo in N95 ai le alok je za te loi wa te kha khola ka le zat luat phal lo ai ya dik ta chu patient ke era zat ding ai ya ku chu lo khola ka chu ai
บางขัดเกลN95 ก็ในถวายเลยไอ้คนละก็จะเป็นเส้นเกลเรื่อยเลยจ้ะค่ะไอ้3 layer surgical mask เด็กก็บุตรไอ้จุN95 เด็กกินไอ้ถวายเลยว่าค่ะเป็นเส้นเกลเรื่อยๆ hospital เฮียมมั้งไอ้เกลดำโลเตจิอามา quarantine center ไอ้พอจันตัวไอ้เด็กค่ะroom เขาบรรลุดีเลยไอ้เด็กกินกี่เดี๋ยวไอ้จุเลยล่ะก็จะบาง rational use เกลค่ะตัวเต็งน่ะไว้กินเงินมั้งบางมันได้ดีนี่เราไอ้เจ้าน่ะhand sanitizer ทั่วเลี้ยง hand sanitizer ทั่วเลี้ยงค่า hand sanitizer ค่ะ community quarantine center ถึงCMO น่ะของ supply สินตะเละหน่วยค่ะกี่ได้โลดิ้งไอ้จุดตัวมันซาเตะon supply ตัวโลดิ้งก็มันเลยมั้งว่าจะกะ hand washing หาบอลดิ้งขันนะ hand washing point ค่ะจุ community quarantine center ถึงกี่ establish เห็นนั้นสาบอนโตตัวอย่าสิลเตะเตดิ้งสิลดันดิกตะกะมั้งจีค่ะกี่สินสักเลี้ยงสินสักนาบังเลยค่ะจุเซลสตาฟเต็นค่ะป่วยหมดเลยon call เลยนะ control room ไอ้ส่วนเราจีของสินสักนั่นจีเลยสินสักเดี๋ยวไปตายเถอะมั้งเขาจีบังค่ะทีมอมดิน mobile team ค่ะ glove บังเลยเขาจีบังพวกนี้ sodium hypochlorite บังเลย limited มาองค์กิเปจะเอาไปเราดิ้งให้นาค่ะ sodium hypochlorite สิกินค่ะ bleaching powder hardware store ขอกินหมดเลยไว้เถอะค่ะเอ็นุนหลันมั้ง community quarantine center รันเตนะเขาจีน่ะไว้เฮลดิ้งดังดิตักค่ะstaff เต็งงั้นน่ะดองดีวะเขาจะตวงจุดน่ะก้อยจุดน่ะกามน่ะเดี๋ยวจะทีจ้ะ bleaching powder solution น้อยแต่บ่ละมั้งเขาจีของฮิเดียวต่างปีตัวเนี้ยก็เกณฑ์ที่เขามีปีเต็งอ่ะมั้งกี่ป่าวไว้มาแม่น้องหน่อยตั้งนอนเปียกจะกินนะตัวอีหัวลิมน้าเฮตันหุ่นสักทีง่ะด็อกเตอร์ผู้วงจินป่าวตอนสิ่งนี้ฮันเกนบางอินะquarantine center ตุกิสายจุดดิ่งดันกี่โบลเต้กว่าปีออกมานะจุดเจดีนะอีกิสดิ่งอ่ะไว้ดิ่งมาเลี้ยงอภัยมัวเหวไว้เลยนะโคโรนาไวรัสที่โดนดัลนะกว่าปีออกมาอีปันขบภัยมัวเหจิเตียนเกียนตุงตนนะอีเทียไว้จากินะเฮียไวรัสโดนนะดีนะกว่าปีออกมาอัฐกินะปังโคมนอนนี่จีนะลำกระโตกินะก็หุ่นเจเลยกี่ปากเก